yese bono ngamba shibulet gambira higo embera shibulet umwana yakufa hasi amazima tukibasitire katini ntayikire akubo kushaba ntikireyo akubo kubisha kantikireyo zima ruhanga bakunze kumutwara nakana kahogo weno ketaka natora hironi ni kibi munonga kufego mwana kandi itwe nkabankore media tushashire niwe ncorebere twafa yo munonga tukajangwa reka tushikeyo konka embera ni yejo so umwana bakugize ngo abiragwiye niko bakweta go nimoni yani za yanga mweno gerezeho ryaremo zarema za yanga so burete kikuruguma kandi n'umucyara no kugira ngo umugunye umwana wawe bajye wizarajya kangahe niwe first born so nakintu kigumire kufegwa first born konko kikuru no kuranga wagunye mu kazi yako abakaza binjaho ntibakira kuremwa amaka abwe kintu ngecha yechawa so ine kwereka ngo mukazi wa kwataje ahandi katukushabire kandi base kurgajo mbizibu yes twatujya munywano wita ferigwe kandi oguni maneno bullet no mweshongozi kuruga gwampara so kandi twatujya twashanga hono ndisho celebrity yes arembera nogamba shikeni ndikiriya mazima nebizibu bano kugira ngo bagume family yone kuba tuwenka interview nibaho byinshi so atakayireba kugira ngo we cyabanduzaho interview byo twena tuzirabiremo wafafirirwe mwana cyangwa wafafirirwe muziyo cyangwa wafafirirwe mukazo cyangwa wafafirirwe kiswa agume bangana kumu blessing no mwana ndizo naza kumuha nabinji bataryo ya so kene mbera nizitambura zito mu cyari bire bikovuze mu kibuga ikibuga cyatabuka hafirirwa mana covid hagira mu kipi cyo twashitoka amakiri mu cyaro yo ntinga aho tugira project twakora cyaro kugira ngo kubiraterere tugakomera muri ahandi we bari munonga kandi we bari no kwisha kushikuyambaho akushendekereza mukore media yo neyine kubaho kugira ngo twafane bizubona mu kikawo nkitamani n'abantu bita bakubizwa we bari mazima kandi mwe abare ogwe nikeno da prince kandi no munyamakuru nawe kandi yakahafugwa go mwana wa Brett akishikiye akabasize kufa so Brett asigara katkugunye Jabress